nongeye kubasuhuza kandi mbifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Ikaze makuru yo muri rukerera turi kuwa gatandatu ni tariki 13 kuboza muri uyu mwaka wa 2025. Mwese aho muherereye hose nongeye kubaha ikaze, nizere ko mwagize ijoro ryiza, meza no kwifuriza kugira igitondo cyiza, ariko nanabifuriza kugira weekend nziza. Twinjiye makuru yo muri iki gitondo rero na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ndakubwira ko kugeza ubu tuvugana imirwano hagati ya FARDC na Wazalendo yamaze kugera Ibaraka ni muri Kivu y'Amajyepfo. Uraza kubisobanukirwa neza uko bimeze muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Humvikanye amasasu menshi ahitwa Ibitongi hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ndaza kukubwira kandi ko muri Fizi intambara yongeye gukara hagati ya Twirwaneho n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo n'igisirikare cy'u Burundi. Binabyo ndaza kubigarukaho. Ndaza kandi kukubwira ko Kinshasa FARDC n'abafatanyabikorwa abayo ngo barimo kwisuganya kugira ngo bigarurire bice bambuwe birimo Uvira, barebe ko bakwigarurira cyase bakwisubiza ikuzo imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ndakubwira kandi ko kugeza ubu tuvugana ahitwa Tanganyika Guverineri Christian Akitungwa arasaba abaturage gutuza nyuma y'imvururu zabaye muri gereza ya Karemi, aho hafungiwe bamwe mu basirikare abahunze muri uyu mujyi wa Uvira. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru, na makuru birumvikana araza kwitsa no kwibanda kuri situation ijyanye n'urugamba, ariko kandi turaza no kunyarukira mu mujyi wa Uvira turebera hamwe uko ibintu byifashe nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa 23 bigaruriye uyu mujyi wa Uvira. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko kugeza ubu situation yaho yifashe. Mwese rero areka nizere ko mumeze neza, hanyuma rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwese rero, kandi nkomeza kubifuriza kugira weekend nziza, mugire igitondo cyiza kandi muze no kugira umunsi mwiza. Twinjiye mu mwanya w'amakuru rero, n'amakuru tugiye kwinjiramo birumvikana ku buryo burambuye, ariko abaherereye za Karongi iyo ngiyo ahaye ikaze, abaherereye za Bugesera mbahaye ikaze, abari mu Gakenke ikaze, abari mu mujyi wa Kigali ikaze, abari Kayonza ikaze, abantu abari za Nyagatare mutwumva namwe mbahaye ikaze, abari Rubavu, abari za Rusizi, abari hose tubahaye ikaze, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo namwe mbahaye ikaze, abari mu Bugande, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari Tanzania, bari muri Mozambique, muri Sudani, muri Malawi n'ahandi namwe mbahaye ikaze. Abantu muherereye muri Norvège mumeze mute? Abari mu Bubiligi, abari mu Buholandi, abari muri Canada, abari mu Bwongereza, abari mu Bufaransa no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru. Imirwano yongeye kubura, ikaba kugeza ubu tuvugana yamaze kugera Ibaraka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo bafatanya urugamba bongeye gutana mu mitwe basubiranamo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga ko impande zombi zarwaniye mu mujyi wa Barakani muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu umujyi ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zawuhungiyemo nyuma yo gutsindirwa mu mirwano yatangiye mu cyumweru gishize yasize
abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibice byinshi birimo n'umujyi wa Uvira wa kabiri munini kurusha indi muri iyo ntara. Amakuru avuga ko Wazalendo na FARDC barwanye nyuma yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bageze mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu ngubu rero ntiharamenyekana umubare w'ababa baguye muri iyi mirwano, gusa impande zombi zikaba zatangiye kurwanira muri Baraka mu gihe ubwo zari zikigenzura umujyi wa Uvira zakunze kuwuhanganiramo bya hato na hatoya. Intandaro y'uku guhangana no kugushyamirana rero, abarwanyi ba Wazalendo bashinja igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kugira ruswa bagatsindwa urugamba. Aba FARDC nabo bagashinza ba Wazalendo kwirara mu baturage bakabasahura bakabita ibisambo n'amabandi. Ibi rero bikaba bituma Wazalendo babwira FARDC bati mwigireyo twe twiyoborera urugamba, abandi nabo bati toka kure, mwe muri abaturage muri abasivile ntago muri abasirikari. Ibi rero akaba ari byo bituma ahanini aba bombi bahangana. Tukiri ku bijyanye n'urugamba, reka nkubwire yuko muri Masisi humvikanye amasasu menshi ahitwa Ibitongi, ni hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ngubu haravugwa imirwano y'ikaze. Ibitongi ni mu birometero 3 uvuye i Karembe muri grupoma ya Bashari Mokoto, ni muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava muri ako gace aravuga yuko abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 muri kariya gace agana mu masaa 10 zo kuri uyu munsi. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwashoboraga kumvikana muri aka karere k'imirwano, abiza gutuma rero abaturage batuye mu bice bitandukanye muri iyi midugudu bahunga. Nyuma y'iyi mirwano rero nk'ubwo bwatashye mu baturage ba Karembe na Karonge. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka muri ako gace aravuga ko muri Bitongi agaragaye urujya n'uruza rwinshi rw'abaturage barimo guhunga. Abaturage bakaba bahunze imirwano berekeza i Karembe, mu gihe abandi bagiye mu bihuru n'ahandi mu mashyamba atandukanye. Reka tubabwire yuko iyi mirwano yongeye kubura nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 maze kwigarurira umujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Izi Wazalendo rero zikaba ngo ziri guhonda agatoki ku kandi, ngo zikaba zavuze yuko ngo zigiye kugaragaza ubuhangange bwazo zihereye muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo zigakubita abarwanyi b'umutwe wa 23 kubamanura ndetse ngo bakisubiza ano mujyi wa Uvira. Ibyananiye FARDC niba bazabishobora ntumbaze, ibyabananiye nabo kandi nubwo bavuga ko urugamba ngo rwayoborwaga na FARDC akaba ariyo mpamvu batsindwa, niba bazabishobora ntumbaze. Reka tumanuke twerekeze Ifizi, mbabwira ko intambara ikaze yongeye kuramuka hagati ya Twirwanaho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhangana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bari kumwe n'abarundi. Amakuru aravuga ko mu bice bya Rusanguku na Biraro mbiri muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kumvikana amasasu akaze hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru aturuka aravuga ko aha mu gace kabereyemo imirwano ngo harimo gucicikana amasasu menshi n'urusaku rwinshi. Societe civile yo muri Fizi ikaba igira iti guhera mu gitondo mu Rusanguku no mu Biraro mbiri mu misozi miremire ya Mwenga, ingabo za FARDC n'iz'u Burundi bari kurasana bimwe bikaze n'abarwanyi b'intare za Sarambwe.
Iyi mirwano rero ibaye mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 ishinja FARDC n'ingabo z'u Burundi bibasira abaturage abo muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, bamwe bakabica abandi bakabasahura. Twerekeje Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. FARDC n'abafatanyabikorwa babo biravugwa ko ngo barimo kwisuganya kugira ngo abigarurire cyangwa se bisubize ibice bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe birimo n'umujyi wa Uvira. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye guhura n'indi nsinzwe mbi ku rugamba nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo ifashe umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye mu gihe hari ibikorwa bya diplomasi byari birimo gukorwa, harimo ibiganiro by'Abanyamerika muri uyu mubano mubi wa Kinshasa na Kigali ndetse n'umuhate wa Doha wateguwe na Katari hagati ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23. Nyuma y'amasaha 24 rero Tshisekedi yahise atumiza inama y'abaminisitiri y'igitaraganya, ari nawe wayiyoboreye, akaba ari inama yabaye ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo. Leta ya Kinshasa ikaba yahamagariye abambasaderi n'abadiplomate bose bakorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibamenyeshe ko yamaganye bikomeye iyi mirwano mishya n'ifatwa rya Uvira, ndetse iteguza ko hari kubaho kwisunganya kuri FARDC ngo abarebe ko bakwisubiza ikuzo imbere y'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse ngo babashe kwisubiza ibice bambuwe byose. Minisitiri w'ubutegetsi n'ubutabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Guillaume Ngefa waruhagarariye mugenzi we ushinzwe ububanyi n'amahanga yavuze ko leta idateze kureka na abusa igihugu kigacikamo ibice. Akaba yashimangiye ko ngo hagomba gukorwa ibishoboka byose ngo Uvira isubizwe mu maboko yabo, kubera ko ngo hari umujyi ufitiye akamaro gakomeye iki gihugu. Minisitiri Ngefa mu ijambo yagize ati leta ya Kongo ifite umwanzuro uhamye kandi usobanutse. Icyambere, ntabwo tuzaca igihugu mo kabiri. Ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo kwisuganya ngo kugira ngo bisubize ibice bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Intambara yo kubohora Kivu y'Amajyepfo ngo iracyakomeje. Icya kabiri kandi ngo abafata ibi bice bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bagomba kurwana umuhenerezo kugeza bongeye babisubiranye. Ibi ni ibintu rero byamaze gusa n'ibigaragaza pressure, ni ibintu bisa n'ibyongeye kuzamura pressure ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ngefa yavuze ko Uvira itari umudugudu usanzwe, ahubwo ngo ari umujyi ufite agaciro gakomeye ku gihugu. Agira ati Uvira ni umujyi ufite icyambu gikomeye kuri Tanganyika, n'inzira y'ubucuruzi, n'ahantu habereye ubuzima bw'abaturage ibihumbi byinshi. Gufatwa kwayo sinsinzwi nto, igikorwa gikomeye cyo kwigarurira ubutaka bwacu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umugabo akaba yarakaye rero, akaba yanavuze ko ngo ibi ari ukwica amasezerano ya Washington yo kuwa 4 Ukuboza muri uyu mwaka w'2025. Reka twerekeze Tanganyika kandi mbabwire ko Guverineri Christian Akitungwa arasaba abaturage gutuza nyuma y'imvururu zabaye muri gereza ya Karimi, aho hafungiwe bamwe mu basirikare bahunze muri Uvira. Mu mujyi wa Karemi, umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika, humvikanye amasasu menshi. Aya masasu nk'uko bisobanurwa na Guverineri Christian Akitungwa Muteba yari amasasu yo kuburira mu rwego rwo guhagarika igerageza yo gutoroka gereza ryari ritangiye muri gereza ya Karemi.
mu butumwa yatanze ku rubuga rwa Twitter yagize ati habayemo igerageza yo gutoroka muri gereza nkuru ya Karemi bitewe no kwitabara vuba no gukora kinyamwuga kw'inzego z'umutekano. Rero iryo gerageza ryahise rigenzurwa rirananizwa. Amasasu yumvikanye mu gitondo yarayo kuburira abaturage kandi ubu ngo ibintu byasubiye mu buryo. Babwiriye ko y'amasasu yumvikanye ku umunsi w'ejo, kuvuga kuwa gatanu tariki 12 Ukuboza muri uyu umwaka w'2025. Kugeza ubu ngubu rero guverineri akaba yahise asaba abaturage gutuza no gukomeza imirimo yabo nta guhangayika. Akavuga yuko ngo asaba abaturage gusubira muri gahunda zabo ndetse ngo bagashyira umutima hamwe kugira ngo n'ubundi ubuzima bwabo bwongere busubire ku murongo. Ibi bije nyuma yuko bamwe mu basirikare bagiye bahunga mu mujyi wa Uvira ubu ngo bafungiye muri gereza nkuru ya Karemi. Ibi rero bikaba byongeye gutuma n'ubundi muri gereza ngo habaho kugerageza utoroka. Reka noneho twerekeze mu mujyi wa Uvira turebera hamwe uko situation imeze. Ndakubwira yuko kugeza ubu abarwanyi b'umutwe wa M23 bari mu bikorwa bijyanye n'isuku n'isukura. Imikwabo ikomeye irakomeje kandi iri ku rwego rwo hejuru. Bikorwa bitandukanye birimo ibikoresho by'igisirikare cy'u Burundi bikomeje kugenda bivumburwa. Imbunda zirimo kuvumburwa ari nyinshi ni mu bice bitandukanye. Kugeza ubu rero abaturage barimo guhamagarirwa kugaruka mu byabo. Birumvikana bahunze barahamagarirwa kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira kubera ko ngo abarwanyi Alliance Fleuve Congo barabizeza umutekano urambye no gukomeza kubaba hafi. Ngibyo rero ko byifashe kugeza ubu. Nshuti bakunzi bacu, mwe mwari muri kumwe natwe muri aya makuru hano ku Ibendera TV muri iki gitondo. Ni munyemerere mbashimire cyane, ariko reka nongere ngusabe niba wamaze kugera hano nyemerere ukorera like yawe uyinshyirireho rwose. Like ndazikeneye. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Ushobora kandi no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe batandukanye no gufata link ukayisharinga mugenzi wawe. Ngibyo rero hanyuma ni munyemerere rero tuze gusubira muri gahunda zitandukanye. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Mwese umwirirweho, mugira amahoro n'amahirwe kandi mukomeze kugira weekend nziza.